Era volan comme naro. Kazam dizi démocratie qui droit de l'homme. You zero Madagascar. You tisi. Tisi. Yeah. Bene kaka bari ulumana mbola mkarama ulumanda manaurati. You misi. Anareo mahita video ty marandray ty. Mbola tsara anareo mitondra fanjakana. Mbola tsara anareo vahoaka malagasy tsy vakivolo. Ino vaovao sy maresaka. Ia, marahaba anareo manao mivantana no maly. Raha marina mipetraka rekireky. Ie raha volaniko aminareo. Kaza mijizy démocratie raiky droit de l'homme. Io zero Madagascar. Io tsisy. Tsisy. Ia. Bene kaka bari olo manambola mkarama olo manda manao ratsy. Io misy. Ia. Ia. Ge azafady tsy lavaresaka. Sorana anareo journaliste no maly. Anareo mitambatra to madiniky velomana Madagasikary raha tsara na raha ratsy. Madagasikary ty tsy ambany zavatra ambony tany. Le tsika le tsy mahay tany dirazana tsika. Le raha volaniko aminareo fifidianananareo tsika igny misy raha roy. Raha raiky voalohany trango boribory Tananarivo mampatsarana fifidianana mandroba raha 82 mojajona mikontre ratsiraka mojajona mahazo rona avy antrango boribory igny mivadiky tableau ratsiraka manonga mojajona mandry ge anareo kandida jiaby io kaza menimeny mahazo raha ne kantrango boribory Tananarivo do atsarana le fifidianana si raha marina tokony seny mzao lutiani amia izy le president besi tokony makadala le vahoaka anareo avy ao platamba vahoaka tsisy soa vahoaka tsy mahazo mvolana vahoaka tsy mahazo mitete. Hitanareo Monsieur le Président ndinirina radio na vidego tsisy olo mahazo micro ka tsy olo reky. Madame Jesseline saka izy tompony tanana ty tsisy olo misy vava. Tsisy olo madiniky raha mety volaina amin'ny président. Président tsy vady ny reky zanany mifidisy be vahoaka. Izy avy aty milazay mresaka problemona idego. Le tsy hoe domine amba tsy mahazo mvolana tsy mahazo mvolana. Ajenareo fanjakananay mera zay mifidy olo telo. Mera, député, président samby olo misy degrenany amy vahoaka mifidy izy. Ge mera dego zay tsy mila dira milaligny kaza mikotrana mera tsara fanahy sake asa vitany len'olo amba hoe tsy ninany. Ia ge anareo avy ao plateau volana raha marina aty misy zanatany maro nationalité tokony mipose candidat. Ohatra zao mahay raha zao mety mipose candidat zao lany 100% be tsy mila tsarana Tananarivo sake Tananarivo tsy mahatsara raha tsara raha tiandreo do atsarana. Ia be za ambarako anareo le député lany manda manaraka tsy mahazo manda mivory Tananarivo ne ka tsy mikeky délégation pari fokotany ino programme andresiko Tananarivo.
beti wanaola ni député manda plaisir naofo renaro leulula ni député ne kama ndamvurita narivu milamkeki délégation par quartier inu programu metandesi ku l'Assemblée nationale akarazen sisulu mayarete tsikate kachiza itompuni yodika neka misuluma 20 avi amia mekuro mvula na beti we simazumvulana sake atimba ni vulu azafadi ndinda na romano politique azafadi ndinda na ro journalisti azafadi kuwa na romana mpahizana fifidiana na yutara be amnitani manrusu mbula rahamarina zanahari tia rahamarina zanahari tia rahamavandi ge anaro mtunda jabi sisi ulutia tanana dego be vava futuni aya dego vaoka jabi atu miramira lalana maiti bero anga tinilava karoti mboke katima itambara harasena mfukunulu leraro mboka mili par quartier rera fifidana na abiroti mboka zasimande anye roma miavola zasimande anye ge anaromi candidat la présidentielle 2023 mapasita ka anaroma pakahefji ambatandrazana tia tandrazana za yura hasue yoti songeta ka itanaro sirana na mtunda duza uluma tsaru jikaniani izura ngutirana na nadusura mananzua sisulu ravuravu be malahelu zikaniani sisira mapalahelu sika mihenya mnitsabu manzare tsabu tsisilanza gedonko Madagascar simila mtsabu lavani wala kakau wala kafe seketi sidika na mfanzakana zema ita za palibera sitiana roto ingi kafe Madagascar mtourne vola truaza Madagascar ulu mina varigasi amnitani malagasi tanaribu manapaka suskevut hey adusu laila hetie msokata sufi la kote maita rahati tukuni henro ya naro député misivola mande ande avia naro oronga na ulube naro orom signé maronga na libera zafi 73 députés ouais oroja chisata meri na tareki kotiereriki tika chipakatia wota chikapakatia fartani dimi 22 millions tuku ni dizinye ulureki miti kandida betule province mila kandidate luye pata dimi yuti rahamarina yo somanzaza gefifidiana na Madagascari yu tompu ni seni mza ulutiani amiazi pulasi beti le ulutiani vaoka kazato za hisavati avaoka anaroa vyo vaoka sisishua vaoka timazu mtete vaoka timazu mvulana nekana romi la mandusu Madagascari tsangana fifidiana na preda fukutani ambarini tera na misizi pia sanani bironani anoma itamba we
lirahamande atsara beka karayu arrestassement momba liste electorale constitutionnel valohany yo mila amboariny yo tsy mila antoko mila samby olo ô manamboatra raha io ateriny amin'ny librairie olo mivanga mandamzaha raha misoratra ao betsy olo reky mifody amin'ny trangonany manamboatra mba aterina mba hoe fifidianana constitutionnel numéro 1 numéro 7 azobeto lalana io ne mboka mivave bele appliqué ndo sartu constitutionnel io tsy mila olo reky manamboatra io mila le parti jiaby misy présent samby olo manamboatra sosokevitra enany ina anjara président ina anjara député ina anjara premier ministre ina anjara ny vahoaka vita ateriny amin'ny librairie olo mivanga mizaha raha misoratra ao be anareo vahoaka anareo mifidy kaza iaby ao gadenareo anareo vonenay anareo raha volaniko aminareo anareo manampahizana anareo journaliste anareo politicien vola jiaby mboka banque mondiale mboka FMI mboka en Allemagne Angleterre Chine io tsy karaha manareo magnefa vola io valera Madagascar lo magnefa vola io reky olo mipetraka amin'ny territoire Madagascar ge anareo azafady jere tsy manjary mety miova be tare tsy manjary tsy mety miova janahary manamboatra antena anareo candidat mandeha candidat président il faut penser à va parler volainy vazaha ava mitry candidat menimenia le vahoaka mitsangana aminao ao menimenia le raha avy eo amba le raha marina na marina tsy marina satria fifidianana Madagasikary anao tian'ny vahoaka halany fanjakana ge kazamvolana demokrasia tany misy demokrasia io rongolo a changement de développement son pays